January ni koleniro kumthong hilokum nga a US President Barack Obama chu India Ram Republic Day mangding in akalai India Republic Day a Obama hi khwalian chief guest sitting in TM Narendra Modi ni asom Obama ni India aton lai cha ati in India Ram chungbiak nak zilin nak ding in Modi sin a chimding in online mang in India Ram chung Khrihfa Pawl ni Nawlnak cha American bazara antarlang Nawlnak a chu Mr. Obama India Ram narak tlontika India Ram chung a biak nak zilin nak a nak ting in Mr. Modi sin a kan chimpiak India Ram chung I Khrihfa biak antam ti chu Hindu temple a sianlo bak in amhan Khrihfa Pawl kani sunglo big mi Christmas ni India Ram a chum Good Governance Day ti in amin akan thlamtiak hiban tukpor biak nak ni kani ngai mi amin an thlanruang a Mr. Modi sin a kan chimpiak ti in antial India Ram chung a BJP lalnak an chawhnu a Khrihfa Pawl ni mun kan ngai ti lo Uttar Pradesh I Hindu biak nak shretu pakhat asemi Rajesh War Singh ni December ni somthum le ni khat kumthong ni lukum kulukum khata chun India Ram chung a Khrihfa le maslam an tira lo ti in arak aupi ke ma kamin chu do thleter ka se